Hajrudin Mešić, sin oca Mehe i majke Zeife, u ratnim danima poznat kao kapetan Hajro, rođen je 1.1.1959. godine u selu Srednja Trnova u općini Ugljevik. Služio je u JNA kao aktivno vojno lice sa činom kapetana. Bio je član Patriotske lige od njenog osnivanja, organizator i vođa oružanog otpora protiv agresije na Bosnu i Hercegovinu na prostorima Zvorničke i Ugljevičke općine. U toku srbo-četničke agresije na Bosnu i Hercegovinu obavljao je niz visokih komandnih dužnosti. Komandir policijske stanice u Ugljeviku, komandant teritorijalne odbrane Ugljevik, Teočak i komandant prve Teočanske brigade. Poginuo je 30. oktobra 1992. godine u selu Nezuk u akciji uspostavljanja koridora prema Srebrenici. Poslije toga prva Teočanska brigada dobija naziv brigada Hajrudin Mešić. Zmaj od Majevice, kako su ga još zvali u narodu, dobitnik je ratnog priznanja Zlatni Ljiljan i policijskog odlikovanja Medalja za hrabrost. Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine na Dan armije 1994. posthumno ga je odlikovalo ordenom Heroja oslobodilačkog rata, a 1996. godine unaprijeđen je i u čin brigadnog generala. No, kapetan Hajro nije postao poznat samo po svome herojstvu, hrabrosti i borbama. Postao je poznat i po svojoj supruzi Radi. Priča o kapetanu Hajri i njegovoj supruzi Radi je priča o pravoj ljubavi. Oni su bili istinski primjer bosanske verzije Romea i Julije. Zadnje službeno mjesto Hajrudina Mešića u JNA bilo je u Karlovcu, gdje je sa činom kapetana radio kao aktivno vojno lice. Supruga Rada također je radila u JNA kao građansko lice. Godinu prije moglo se vidjeti da će izbiti rat. Pola ljudi bilo je za Tuđmana, pola za Miloševića. Nas Bosanaca bilo je veoma malo. Rat se mogao naslutiti i pokretanju vojske. Hrvati su zaista bili prisiljeni da se brane. Odlučili smo da napustimo JNA i da se vratimo u Bosnu. Hajro je prihvatio mjesto komandira policije u Ugljeviku, dok nije vidio da su se veće grupe četnika stacionirale u starom Ugljeviku. Kad je došao do spiska na kojem je naša porodica bila prva na listi za likvidaciju, sa dijelom policijskog naoružanja kao legalni komandir policije prelazi u Teočak, prisjeća se Rada Mešić. Supruga Rada i djeca Hajrudina Mešića nalazili su se prvih dana agresije u Subotici, Republika Srbija. Čuli smo se telefonom i on je rekao da idemo za Njemačku. Nisam htjela ni da čujem za to i poručila sam mu da dolazim njemu, da me nije strah ni barikada ni četnika. Ja hoću tebi, hrabro je poručila Rada. I nije je zaista bilo strah ni barikada ni četnika. Došla je svome Hajri. Sa djecom je krenula prvim autobusom i pridružila se svome suprugu i maloj grupi boraca koji su se pripremali za partizanski način ratovanja. Kad si mladi, kad se udaš, misliš da će sve biti super. Niko ne očekuje svađu, a kamoli rat, ali kad rat dođe na vrata, onda se vidi jel postoji istinska ljubav. Ljubav Rade prema Hajrudinu bila je tolika da je sa njim čak išla i na ratišta. Genocid nad Bošnjacima počinjen u Srebrenici u julu 1995. bio je samo kulminacija procesa koji je započeo još u aprilu 1992. u Podrinju. Nakon zločina u Zvorniku nad bošnjačkim stanovništvom uskoro je pao i Kula grad. Naoružani branitelji povlačili su se prema slobodnim teritorijama. Cilj je bio spajanje s naoružanim grupama branitelja koji su se povukli u šume, pokušavajući mobilizovati preostalo seosko stanovništvo kako bi organizovali otpor na preostalim slobodnim dijelovima Zvorničke općine. Među 40-ak boraca koji su se kretali kroz šumu između neprijateljskih položaja bili su komandantova supruga Rada i njihovo dvoje male djece. Ženu i djecu je vodio sa sobom po ratištu, vjerovao mu je narod i zato su svi krenuli za njim iz Teočaka i iz Sapne i svih okolnih mjesta, kazala je Zeifa Mešić, majka kapetana Hajre. Ako je žrtvovao ženu i djecu koju smo mi na smjene nosili, bilo nam je jasno kolika je njegova odlučnost da se bori. To nam je davalo dozu hrabrosti da eliminišemo strah, kazao je Dževad Avdičević Babak, komandant 255. slavne brdske brigade Hajrudin Mešić i nosilac ratnog priznanja Zlatni Ljiljan.
Kapetan Hajro i njegova supruga Rada, nažalost, nisu zajedno dočekali kraj agresije i oslobođenje Bosne od srbo-četničkog agresora, ali njihova ljubav ostaje trajni podsjetnik i putokaz svima nama. Ja ne smatram da sam neka legenda. Uvijek sam učen od malena da pomognem narodu. Prvo sam bio vojno lice, posle komandir milicije i uvijek sam bio uz narod. Sad sam vidio da našem narodu treba pomoć, da treba biti uz njega u ovim najtežim trenucima i onda gdje su borbe prve i počinjale, tu smo i stizali.